Tu smo. Wow, šerife, ovo mjesto je odlično! Nije baš najugodnije, ali poslužilo je kao dom posljednjih par mjeseci. Ma daj, tamo van je ludo. Dobro da si sve ovo skupio. Pa bilo je ili prilagodi se i preživi ili umri. Nisam imao previše izbora. Pa, svakako si preživio. Pogotovo protiv onoga. Vembra ga je poslala da me ubije prije nekog vremena. Uspio sam mu isključiti većinu motorike i ugasiti mu sustave za naloženje. Također sam izvukao podatke s njegovog procesora dok nije zaobišao svoj program da se ugasi. Odonda skidam komade njegova tijela i prodajem ih trgovcima. Šerife, ovo je došlo ravno iz Vemprine baze. Ako ga ponovo pokrenemo, ja mogu izvući bilo koju informaciju o Vempri. Da, ali neće li za obilazak sigurnosnih protokola prouzročiti ponovno gašenje? Pa zato imaš mene. Svašta sam ja prošao, šerife. Nisi ti jedini koji je naučio par trikova. Ne sjećam se puno toga, ali kad sam se probudio, bio sam u nekakvoj ogromnoj špilji. Bio sam sretan što sam živ. Od olupine sam uzeo što sam mogao i samo nastavio slušati instinkt. Ne kažem da je slijediti instinkt uvijek bila dobra odluka. Na kraju sam uspio izaći odande i počeo tražiti tebe. Jednog sam dana tražio zalihe i onda sam otkrio nekakav pomoćni tunel. Ispalo je da je to bila jedna od Vemprinih istraživačkih ustanova. Otkrio sam da je eksperimentirala na stickbotima. Provodila je užasne postupke koji izvlače čvorišta za napajanje iz još živih stickbota. Prazna tijela mrtvih su prenamijenjena u... metalbote? Da, životna sila stickbota se potom stavlja u nekakav reaktor. Ona se sigurno hrani čvorištima za napajanje. To Vempru valjda održava na životu. Računalo, reci mi, gdje se taj reaktor nalazi? Sigurno se šališ. Da, to mi nije bio najbolji dan u životu. I pretpostavljam da nisi otkrio gdje je taj reaktor. Nažalost ne. Iako, ovaj naš prijatelj bi mogao nešto znati. U sljedećoj epizodi Izvan mreže.